Safas gainig solmúd a bhí cumá lá thuúla bliana. Lá fisrachaí má join cuirisá cálach a bhí net nach ag solmúd. Ach an bliana leis go bhfuil COVID-19 a céalachaig nach chuidigéin cuidig a hort de gálanig Jean gan na chálaiste. Smaine sin gambúrigéin lá dhéanamh astar a clech go Zoom. Agus mar sin bí sé nach in fécate húne in nach go bhlá in chéan. Agus bí session in ann le jiffer stúdich an cuasa, ma join gach cuasa, agus bí session an cúteach ma join siad a bisin is análanig, cuirí sé cálach a bhí fuideach ag go chalaiste, dé seo a bí a dhéhú, agus cúteach bí session ann le álanig éile gan clein dúne cuirí sé cálach a bhína dálanach ag solmúd. Bím féca seo fécar fóscate is an tacríchan leine, go má féimeil de gunne san bí le a bhí tíar cuasa ag solmarrásteig. Well se seo a chiad uair a haisiúnéir tachartas foscailte a chur dóid lein, mar is trícha bí sin a chur fáilte dúine ar láirich bhrí, ach an thura seo haisin go chur dóid lein rí líon suiche COVID-19, agus an imimeach dóid ha na sasa de gúine a bhí túlairn, agus haisin ulichte san seo a líricaigh lein, ach haisin déana fiúirí fáilt a chur dúine lein, agus mé a ceall achgasan ag an taid gút a get fón agus taid cúteoch. So ha jifir gáin ann a bhí ag páirs san iescar. Well sé program an lá gan bí principal na College an Dr. Gillian Roch a chur fáilt dúine, agus an nuair sin bí chum ag dúine coniucha rísin skipe tegus gacin fat a ha an sás an cuasachin a hiad bblion, so timichail déchnar luch tegus go bhí an sás an iescar. Agus an nuair sin bí sessionan fallé ann le stúdichin cuasa a hiad bblion. Siad san an cuasa boci clúte chacin, an cuasa comis, agus an cuasa galicus conatréich, cuasa gian is an dúine háréis an tafilanta sa galig. Bí cúteoch session fallé ann le seonan ich caramic a ha a sciún fúlam do híterin ich an tóil, agus ha isise tars colm de gúine brúnrí a fallé ma ha a sealta nui an cuasa céime céhid blian neo an PGDE san teacher an bunscoil nó ardscoil a ha sin na táhain ich an tóil. Agus an darna fárs sé go bí codin man chlointe mi an behan na nolanoch. Agus bí ricaran acin fo choman na nolanoch, bí it's na gá pást, agus bí ricaran fo jiffer chuarsachin a hiad bblion an cúteoch, agus it's an léiteáin nach céistin sa bí a rigarst bú bheitthe na nolanoch an tóil. Ha jiffer amas an acin son an iescar, chanis gwyl a hiad amas a fríomh amas a hacin, sé gan bí sin a sgúlach fistrachi, do hacrichin, agus do gúine ha noch go gúis na cuasachin acin son a hiad uair. An darna rút sé a bhí tars colm de gúine a bhí a coniuchaigh rísin skipe tegas lí acin ag an hól, agus ar luch teich. Agus an tres rút ha rilí cutr má sé gan bí colmic taclichin is ag dúine ha noch go gúis na cuasachin acin a bhí a coniuchaigh rí odanich an hól. Agus bí ricaran acin fo choman na nolanach, agus van na cuasachin acin a hiad bblion a ha ddíirich a chur críoch iad an cuasachin acin an drást hain. So le sin ha codimic duine san bí ar figan túil a bhí tína chéile orn lein san na hiad uair mar fást an tacharta seo. Ha sin haas de galíortasan san na blian academicich fichit sa hún agus ha óbas hin má feicin go jiffer irtasan na tíú cin haast. Bí sin na gal irtasan tron haurí agus saunar son cuasachin bháúne agus páirstúne a ha sin. Agus siad san na galhas deach na cuasachin acin ar astar, an cuasa iontaí, an cuasa urtis, agus cuasachin céime ar astar. Agus sin haas a galíortasan son ar PGDE ar cuasa fúlan do gúine ha go bhí trénig son a bhín an teacher an bunscoil nó ardscoil, agus son na cuasachin céime acin bháúne i láras na College. Ma ha jacu tína chéileorn fers go húne lein, Jóisiú barach fistachi láirich lín na College www.smo.uhi.ac.uk. Ar njá fuútar postí a chur go teich ag
smo.uhi.ac.uk.